Oh, ay. Good morning. Adi kita simbahan na. Ginimbitar kita. Kabahin itong pagkalakat yan na. Pilgrimage. So maglilibot kita. And damoy nga simbahan nga ato na pagbibisitahon. First stop Carigara man. So second stop naton Palumpon, Leyte. Ayan nidangat na kita yan di diha Ormo. Ira Cathedral. Among enti nato nakikitaan baga makaong dito ha alat makaong. Abot pala naton dilapit ha may bye-bye. Mapasangil kung talo kita. Kita gyud makasaotro kami naging kakasal. Adi kita yan ha abuyog na pengen patron ha. May nintira simbahan iton abuyog liwat. Saan kayo dito? Adi na kita yan ha Burawi na natong last full stop. Kung makita niyo durong kahusay gud talaga. Kaway-kaway naman. Kaway-kaway kita. Oh. Again. Second to the last place that we're going through. Charot. Adi kita yan ha abuyog na pengen patron ha. Liwas palang patron, dan 28. Liwas yan ang patron. May nintira simbahan iton abuyog liwat. May nan aton ikapera na yun ikapera na nga ni Carigara, Palumpon. Bye-bye. Ikalima ini. Second to the last. Porta Mayor. Mama ikala ito. Mahusay. Porta San. Oo, masorsimento pa. Hindi pala may hainin na din natin saan kayo dito. Ini abuyog. Welcome home. Ibanad ko kan yan. Nga di man. Welcome pilgrimage. Napatira. No, sa itiro hindi ko Okay. Okay. Thank you. So matikadi kita lod didi. Kita. Itapon hindi talaga makakuha kita tira mga itira vicinity. Para gihapon tiba pagkaada gihapon na idea makapamasya na gihapon kung ano ito na may ada didiha abuyog. May pakita natin itong era man simbahan. So bibilong taan na hibata pag-iiliyon kita ay manan era aman Notre Dame ay manan era din ni Plaza Notre Dame abuyog. Diretso ta aton hin baga makakita kita tira lugar meron naton din ni classmate Franz Ray. Franz Ray Tumandaw tagabuntay adto dinhi dinhi buntay tawag ito may dagag buntay dinhi man away dinhi ito abuyog festival away dinhi kanang kuan ini dinhi gabal dun. Gabal dun. Wala kita makakabiling na anira. Plaza. Sige lang, basta na nga ni kita abuyog.
Oo. Nga ni kita abuyog gihapon ha. Oh, at least. Sana all may nahangkop. Sana di ka magbulag. Bitterness. So, hindi ningag yung babaybay. Abuyog lagi up. Sunod natin niya stop. Burawin. Hindi delikado, hindi niya kung magabay kuyab kang tas papadusudus pag ito may mga tumbling. Oo. Ito na yung round. Tala. Next stop natin Burawin liwat ha. Naipakita man natin ano kuan simbahan na. Okay. One more chance. Nay mo. Hala. Hala na, kay Mandal na. Yes. Okay. Kiwa. Okay. Thank you. All right.